Ti gamido sipolay ataw rakwa fatfatag asawi karwana. Uy pangano yung ranayam, ipigan nga no varia ipi nanakem. Upi pangayano nangam, ano yung ano kano yung na mieno di panyimatsita. O sarena no tao no kakwani amatadutuam, nipigan nga dasi amataduto. Utay pakata ng do kanyi u mamamawag na ni amataduto so karawan no chiring naam. Tana tamo diyanyi matsitaam, tamo na to nga nungi u akman siyang. So ikano yung no yamatsitawiya, niya mawag na ni amataduto no chiring na. Unyi kapiapia na no ni patanang ni ya po akan ni kaing di amatadutoam. Nipi gana ni ya po si amataduto. Uriwo ni saraya na niya ni amataduto. Uriwo niya bnika na siya abuso raratendo tangayin na. Do kano yung na may gana ni amataduto. Tana yana rana mo na si ya po ni mawakwak ni taid na diyatan wo. Kakdeng taa miyan nga ni amataduto. Si inukranam, diyanyi mawakwak. Ta minato may ito po siya, nyarap na ni amataduto. Do kapiyan nga na niya. So jidara na ni makakalay siya no tao. Manying do si Iswam, no kajuna pa ngapan siya ni amatadutoam, ni man mawo kasari na niya ni amataduto. No abu panganuyungan no tawam, jinanaraya ni amataduto. Wo maido tangay ni amataduto atawam, anuyungan daw kayan ni amataduto masikaup jira marilo no kumakrab siya tao. Si nuyaranam, tana jinapa ni matsitaw variam, nyamering nawo ni pariman na siya ni amataduto. Do kapi gana ni amataduto. Uriwo ni pamaring naso rakwa afang. Uriwo ni kapiada asa kafari do ganap. Do kati rakuno raratan no tao do karawan. So ni kanuyong ni noyaga ni bnak na ni amataduto abuso raratan do tangayin na. Ta ni piyan gana si amataduto. Si apolahan ranam nyuno tana si amataduto do kapi gana niya. Amuriwo ni karwana do kimiminida mangido tufuya na siya ni amataduto pongso ituro na dia ni amataduto. Amno kakaruna do kimiminida ginatin ngewo angayan na. Tana bifari do matar ka ayili si apolahan nipi gana si amataduto. So ni pangilina may varido akmay sarwap. Akman siyang si Isa, kanyi Yakobo. Ta may yangang isira o mapanalaso minatsing na siya ni amataduto. Ta ano nga na ni apolhan o may panampa mawagan ni amataduto at may matag ilido tingato. Tanararaka si salay arana abuso kanin suspam ni may taod-tod. Do kapigan nga na ni amatadutoa, mangununong do minatsing na siya. Tanararaka rana si apolahan akmarani matano anit kano anido pasalano karuwaro dano sifu-sifufong na no makwa. Si rarana uriam, tuda no ibando karawan wo, kapi ganda ni amataduto. Tana abo ni mangapda do ni pansina ni amataduto daji machi mangsari wo, daka pananalaso akman sanga nakam na siya ni amataduto. Da ano yung da kakmi mangini ataw yato ngisisan do karawan. O mapaitin susanga tawam. Ano yung sira may kalano kataw-taw daso farida do tingato. So jidara na naknak miso ni karwanda ili. Tano ikapo dam apia pao kapi sinaulida. Uy kakradam
apia pa farido tingato. Amuri wo jina machi manyiginyirani amataduto no kapanchidanya amadaduto. Ta amirana sho apanashira ili. No kililamdam na si apolhani amataduto wa tumuruno anak na may ngaransyo isa wakwakan patananganji amatadutuam jina nikamama do kapi ganugana niya ta ipi ganugana si amatadutua mantanya so arua sifu fong na umina chiring na jani amatadutuam u apwa pumuam mapoji isa ipi ganugana ni apolhansi amatadutua mapaulisya aviayin si isa. Amuriwota panjani apolhana yi magapsi isa do apwa kawakwakan na. Si isa ranaam ni pananlag na si Yakobo kani isaw. Do kapiran nga ni amataduto mantanyiraso ililam na idano nakamno makwa. No katod na rana jawakwakani Yakobo ni panlalag na wo raruwa ka anak ni Yosefo. Syuto na may sikudya wo mararali ni amataduto. Do kapiran nga na ni amataduto. Ikungodo ipiran nga na ni Yosefo si amataduto. Tuda jawakwakam malafat na sirawo kakarodado ay sino isri atawo kapan sinara na niya diraso awa pandaso tutuwang na ibobodo piyalis-lisanda ili. Matarag si Moisam macitadano inyapuanawo kapiyano kamamakina. Karawanam mina katloa fran ni poribda. So jida ni manyarino chiringno panyirisiringan. Do kapiyan nganda ni amataduto. Makafifo si Moisam ni tao siya nawo kapansida niya tawod tudno anak ni Falaw. Apanyisiringan do kapiyan nganda ni amataduto. Yapyarin na pao kapacitet nga no inawan na do italamurong na ni amataduto wa isri atawo. Pirarutanda. Do kajinakran no kapnaso yimi yuno niya sarasarido fari ni Falaw. Apyapiyarin na pao kapirarawat na mangapso fari no misaya. So nilikudan na do aruwa pimi masudan da no tao do aisi. Pamunan dadya. Ta ano yung nga nao kapyapiya na pano pimi masudan ni amataduto ito na dya. Yinanyaw yan wo kapi uya-uya na ni Falaw. So ni karunado aisi. Ta akmani tuda cita no matasi amataduto yamanchi tofong dya. Amuri wo jinara na kaya may sinawuli. Do kapigan nga na ni amataduto. Ikungodo ipigan nga na si amataduto ni Moisa. Uriwo ni Papua na so iye cha akano umrarala so para refengenda kato daliklikan so faridano isri tao no tinsi. Umwakwak so kabnekan dano tao do aici. Akme ito mangunong sila do katsyan wo isri tao do rakwa awa ngaranan daso mabarang bang awa. Do kapigan ganda ni amataduto. Mangunong sirawo tao do aijiam ni mamimi sira ni pi talamana no awa. Ni lifunda no isri atawo wo ilia may ngaranso yedikaso kapitwa aroa kardarday narana no adno ilida. Do kapigan ganda ni amataduto. Ikungodo ipi gana si amataduto no manakaw mafakasya may ngaran si Laha. Uriwo jina ni matsikaroso jira kano aru ji ngunut ji amataduto tawa mawakwak. Ta ni tao nawo ni tufoy no isri atawo umili lamdam so tao do yedika.
yaru padango chiringkuam kunaji manchen si chitian akani pala kani sanusun akani yefuta kani tawi kani samor kano aruwa paniniwan na so chiringni amataduto ataw. Igungudo ni pigan nganda si amataduto. Uriu ni pakarap daso mina chiring na jira sumidong sira. So ni balinasan daso tawdo livu no ijida. So ni kapi yanaranano nyarapan dasya. So icakmadi ni sumangsengdo ngungwino kukuman sutaw. Do kapiran nganda ni amataduto sumidong sira. So nyus pandado rakwa lilano apoy. Ni pakasawida do ipangano tawa amwakwak sira. Kakwakwanda abuso wo yuyat nyuyatana sira ni amataduto. So ni koyat da amaragso marap sira tawdo livo no ilida. O tata sa mafafakasan minato mirwa mafiyay o ni mawakwak makaupdo asaka fagayda. Do kapigan ganda ni amataduto. O tata sa katawaan apyapiyagan da pao kanabda jira kapa kakasida sira wakwaken. Do kapdaso kapangano yung mayigan nga ni amataduto. Ta katen ngandawo kapiluada mavino makwa. Tata sa jira to miyapiaso kapiri roromiak da jira bakbakan. So iano ni fauda kano nyane banda. Amin so tawo ni bubuasanda ni mawakwak. Amin so ni get da ni pi ketabso kataw-tawo. Amin so ni rakat dano ipangan. Amin so may yayubso kulit no kaglinga fufuanda limanan paksoren. Suto da niliyuiso kakcinanda kano pi rarutanda sira pakakasin. So kapyapianaranano kajida machi fagayanjirano apyaso nakanakam atawo. Do kati warano pachiuyanda do manarali atawo. So ikano yung da akmi minaminas banga to miyoyaw do pichilian na kado kagasan. Suto darana pafiavingiso kataw-taw da do aritsiritsip. Si rarana uriam admayo na sila ni amataduto o makdekso na kamaatawo. Abo ni mangapda minachirig na sila ni amataduto no kafiyay dapa. Ta amenso ni pamnikana ni amataduto api-api pa itur na jatan. Uli yanam puraw na sila jatan makapsuto mayuno nga ikafiyay no pagadado tinga toa yaraw na sila.